Omu rukiiko rutebeekanisibwa abaatoronet bamwe barwitabiremu bashabire gavumenti kweyihaho ekiragiro eki bagumize ngu akiire nikakye munonga aha paramenti olw'okukitiisaho. Tusaba ekiragiro ekyo bakyongereyo kigenda ha paramenti eyokwongera hakuba banu balusigaize wiiki okumalira emirimo yabo nikwe abantu bakyecentule kurungi bahe ebitekerezo byabo omu bwire tandika kukirukya speed kandi kikatarubaniza enyikara ya buli omu weena. Sente zazitiizire zaba zibuzire nabasa kuba ekizibu ky'amaani. N'obundi abe nimanya ngu iteeka rigenderire kutaho obuteekane bw'okwerinda konka ninteekateeka ngu riheebwe obwire na munonga riije omu paramenti y'abantu abatebeekanise kukora omurimo batari abantu abaruhire ninga hiine bakuteekateeka noreeba noba waryanzire omu paramenti waza kwetegyereza abantu abari barimu nimpamya ngu nigwo maani agarakikiikeho omuntu akuba namanya ngu omu wiiki emwe ibiri naza kunanka okutukorera iteeka so twantwenda iteeka rirungi. Abandi ho naborekire okukwatwaho ngu ekiragiro ekyo kya Protection of Sovereignty Bill kibaasa kubataho aha kisiika kandi barema kuguma nibaheerezaho ebiteekateeko byabo nk'oku barikwenda. Bill eibaresere mu parliament eina ebizibe ebitukuroramu ebikujya kureetera abantu okutabaho kurungi rundika mu businge. Ekyokubanza tugamba ngu kakuba nyowe ndaba nyine mukazi wange kandi ndi aheru nimba nfokere omuntu atari munya-Uganda. Beitu ekyakabiri ngo ndaninja kusindikira mukazi wange miliyoni 3 kugura amadirisa g'okuteeka munju aina kubanza kugenda akaregistaringa akatunga approve nuko akabona kukozesa sente ezo. Beitu kireki kyonka ngono barabasitungira akora accountability. Katugambe omuntu anyakwina obulema onkorora ekyo kuroraho nsanga omuzaire anyakwina obulema aina omwana we akajya aheru korora ngu kujya kwehandikisa mu minister ni kintu kigumangaine muno bill muno tindozere ne ba providinga nundi ne batera ho mulingo ngo omuntu anyakwine obulema ha mubiri atakwesobora huwe ayambirwa ata mu bill muno. Aha kyokweta omunya-Uganda ryaheru yihanga nk'omunyamahanga nakyo nikibateganisa munonga nikwo kushaba ngu kihindurwemu. Ezra Nuwagaba orukora nk'omuhwezi wa mukuru w'ekitongole kya KIDA Uganda arabwire ngu n'amaani agahirwe minisita w'enshonga z'omunda y'ihanga ni mingi munonga ekyari kugira ngu kibaasa kureetaho buri bw'enguzi n'ebindi bizibu. Betutorozere ngu na minister owari responsible line minister owari responsible habwa processes zino ekiragiro kinu kiriyo nkimuha amaani mengi kandi ntunihira ngu nkijja kureetereza one delays n'obuziraba zitabeire delays zonka kijja kureetereza n'obuli bw'enguzi because owakumanya minister nk'okara kujyayo nojja kwesanga ngu oyo omuntu owahansi owakunihira kutunga miliyoni 3 again nk'emitwaro 2 zikozereki zigenzere mu processes nkezo. Omubiire gye ministry y'enshonga z'omunda y'ihanga niyo ine kureebuza okuhandiika n'okucondoza abantu na organizations ezirikwinegiza ebigendererwa by'amahanga gaheru. Biire egi hoona nekyendeza aha muhendo gw'obuhwezi omuringo gw'esente zirikwija omu ihanga nkyete foreign funding obweri kuzibera kutunga funding y'esente ezirengire $20 nizo miliyoni 400 mu sente za Uganda. Gasha Kajuna Nsingwere.